Haciye igihe kitari gito imirwano ikomeje kuvugwa mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Uyu munsi hakaba hongeye kandi kuvugwa imirwano hagati y'ingabo za Twirwaneho ndetse n'inyeshamba za Mai Mai zifatikanyije hamwe n'ingabo za leta FARDC, igisirikare cy'u Burundi ndetse n'insoresore z'ababembe zizwi ku izina ya Wazalendo. Uyu munsi nakazi ku minsi 14 ukwezi kwa kane, ingabo za Twirwaneho zikaba zongeye gusubiza iki gitero inyuma, aho bivuga yuko iki gitero cyabereye mu Ruhemba ndetse na Karongi. Ahandi hongeye kuvugwa imirwano mu karere ka Nyamabuguma, aha ni muri secteur ya Tanganyika muri territoire ya Fizi, Kivu y'Amajepfo. Imirwano nubwo ikomeje kuvugwa, abantu benshi bakabibaza impamvu leta ikomeje gutera abaturage mu karere katarimo intambara. Turabibuza yuko nubwo ibitero bikomeje kuvugwa hirya no hino, ingabo za leta ndetse na AFC M23 Twirwaneho bakaba bari mu biganiro i Doha, aha ni muri Qatar. Uyu munsi tukaba twagiriwe amahirwe yo kuganira na Chef Bikino Mitabo. Uyu akaba ari umugabo w'imyaka 67, aho yatubwiye idonido. Reka twumve Chef Bikino Mitabo atubwira. cyane hazindutse ibitero ni muri kuri Karongi, habaye ibitero mu irembo rya Karongi no mu irembo ry'ahantu bita ngo ni mu Rubemba atungananye na Bidegu. Urumva Rubemba na Bidegu haregeranye, niho hazindutse imirwano, ariko Imana yadufashe kuyana kubwiye ko twazindutse kare n'abasore n'abasaza twese twahagurukira rimwe. Iyo bazindutse barasa mu gatondo, nta muntu ubikoze umurimo, twese umusaza ufasha guhaguruka, ariko abandi bose twashe guhaguruka turagenda tujya ku rugamba. Nyine tumaze kubasubiza inyuma mu nyamakuru. Ubu berekeje muri mu plateau ya Mutambara, ahantu bita ngo ni mu Basusunda no kwa Ngurube, n'ahandi ngo ni kwa Marungu. Abaduteye ni abaturanyi bacu b'ababembe, ariko ubu nyine barakorana na FARDC n'abarundi, niyo nakuye ngo baje baturutse muri mu plateau. Wibuke neza ku bitero zabaye, nabikubwiye. Ibitero biherutse kuba mu cyumweru gishize byabereye hariya Igakenka, bita ngo ni kwa Bishambagara no muri Mukoko. Hariho abarundi na FARDC na za Mai Mai bararwanye, batangiye saa 5 kugeza mu ijoro. Imana iradufasha tubasubiza inyuma, ariko bose baje baturutse muri Mai Plateau. Iyo bari baturutse ahantu bita ngo ni mu Rusuku, eno na ahantu bita ngo ni mu Kizura, niyo bari baturutse. Urumva abana bo bari baturutse ahantu bita ngo ni kwa Ngurube no kwa Marungu. Munyamakuru kimbabaje nuko nasize telefone, nazindutse kare telefone nta muri ifite. Imbara foto ukabona abasaza bahari n'abasore twese turi kivange n'abakecu batuzaniye ibiryo, ariko ubushize nzabikora n'Imana nzakohereza ayo mashusho. Nakubwiye ko munyamakuru mfite imyaka 67, twari kumwe n'abandi basaza bamwe bari imbere yanjye bari ku rugamba. Biratangaje cyane kubona ko hari umuntu muri kino gihe yitwa ngo ari mwitero ngo karasirimba karazina ngo arisinye iwabo, abana bari mu bihuru abishwa n'inzara, abandi bagwa ku rugamba bakabura n'ababikorera. Mu by'ukuri nakubwiye ko Abanyisiraheli muri biriya zavuga ngo bari baramanitse inanga zabo, nta byishimo bagiraga kuko batekerezaga iwabo. Sinza amenya ahantu abo basore bacu batuye bitandukanye mu Bugande, muri Kenya, muri Kongo, hatandukanye hatari intambara yabereye n'iwacu badushoyeho, nguko baravuga ngo nibashiremo igisimba basimbe bazine bishime. Iwabo abantu bahaye bapfa buri munsi, abasore bapfa, abasaza babakomereka. Kirakera mu bazungu nyine bari kugira ngo twese bari mu Rubemba bahaye bahungira hano Wakirundo. Ngasaba babasore nibikubita gashya, nta muntu wonezerwa iwabo bahaye bapfa. Nje ndatekereza ko abasore badafite icyerekezo, nibakanguke bavuze mu bajibuntu kuko abasaza bavugaga gaze badusange ku kibitwirwajeho, niyo mahitamo nta kindi dufite, hamwe n'Imana tuzi ko tuzokugera ku mahoro arama. Murako nyuma yo kuganira na Chef Bikino Mitabo, akaba yakomeje kugaragaza impungenge z'uko abasore badatabara kandi intambara ikomeje kuba. Akaba akangurira abasore bari hirya no hino b'Abanyamurenge kugira ngo bashobore gutabara, kugira ngo bashobore guhagarika ibi bitero. David Manoa, imurenge.com.